Yeah, wamingi bea. Yeah, no sikano simuda di he poki aku hitam o topic ima ondeu. O topic ondeu to di jata no ro uye. O uye swata nauka ni tunovina vi hako ho kembika enda mo uye. Yeah, o topic ni na jo spirit of dog. Ombepo njombepo ondeu. No simotera mo uye ni nambika enda mo uye. Sasa singo bepo njono vina bikanda mo ye mo munu sinangwari ombepo imo onde nji hashu kwa no yo vandu vengi ya ina bingu yo vandu ya satna patoro spirit anjo yo mbwa a convert ai nambia ita mo vandu ya o spirit asina yo mbwa o swatare o vandu kunio ndi mo ye kaduse na o vanasi vakalo na umano puvedi gitara o kudara mo mini no don brugo mai muniza matako o vina viungura promo vandu mavero ndasana mo paprika ya o swata nauka inambia auto kutera mo vikane na bika mo mbwa sina kaduse o mbwa katangira o mbwa te kamo don jonda patingira o mbwa te kamo mo reservate ena odombwanda dusho na osha por kwa hamondiro kuno vi kwa ombwani me fulo koronda me ai rondongo ICTV pakaerembo ya satna inami patora inami akonveta mo spirita o spirita ninja hitisa mo vandu kuja o spirita njingura no ina vingi peke ingura no spirita yo lasta ingura no spirita yo homosexuality ingura no spirit o dengi peke o sumunanda no do pareta yo LGTB bio vandu mbo vi tunduka vena bi sivye kaenda mwashe mulandu eri hodo lipstick wasi TV wadara o umpulu kombo supo vina mavi munika the same machine ko anasi wakalo no si shua kotoka mo mananya no yokie kutia kutara o inambio vidi mo anasi wakalo na ferala promo nji kotora o bepo yar nji yo sex anu o nanji o ima yenyo spirit anji o nonjo na o rukatuko sinako ko mundu mwe uye ndekuka novalandu nanda murongo minasha mulandu mwe poe pangare nduve kapa mwe ke mu satisfy mo bet kuja mundu gi masa kuka no vandu etheria kuisha mamuninjo o satisfaction yo kumuna sha ni barapuno mwashe mulandu po barapuno anashe valandu ya airi mo umwe nanda walo noku sexa mundu gathika mai mokarua katoro ka vibrate poshi kwa sha sanango mundu go auto ku inyandisa kwa kuja o spirit nja hita mo vandu vengi and not many Christians know about this spirit. Opulo kumna nashimo shwalo kundiliwa kunda ukana injo o na yo kukatuka momenda we mimi nasha kunda ompepo nji kunda iri move kusha ompepo daro brumendari kompanda da de kava njo ompepo minasha nji ompepo the main one kusha sina kadusha masho o mundu kuli kompanda kwata vanashe nanda murongo vanasimba avetukano miho peke kusha ombepo nji wonja na mwanombo kusha o mundu uhe shime yake kupita mombepo nyanje unozo mbepo daro vengi dedi like a mirror in front ove munda mwina ngora nje ombepo nji yombwa nji o iri kongotre ya tarangwi inuka imunike ya simotera nanda wandu sina kaduse o wanbeka mo ina vingi peke so yo spirit nji kama nji control mind awe no mutima borume kusha mundu ambekira o muhonge po whoever it be mungu ukaka motuka mimi nasha ompepo nji ompepo nji hamunika and it's not visible to the ordinary eye kusha wahonge mbe kumbane iko ye usoka neho etfe kusha umune ompepo nji kusha ompepo ute ompepo nji
o ina vingi peke and ingo kari kana ko just an introduction kunjo spirit ya yombwa kuja men hanyime kotoka no video ware no kia ku tfapo kusha hapo ndio onanji si itimove what does it I wonja no viko no vikane na ina vihe peke mpi kusha my next video me ya nawa mutfapere na kusha ompeponji sinene hapo I tamo viko no pata the main thing ponjo the main topic of this period sinakuitatira it's sex whether it's with bisexual or whatever it might be kushaho munugura apuno warumendo wakwendo po munugura apuno wakaendo po wakando yari mbera pamwe oina vihembi po iro mukaendo porumo mukaendo umaka ita forma hina yo prostitution na memena cha munugo unombe ponji yoku rirandisa iya meno otvingi kai kare kusha meno munugo marambira satisfaction na ikare marambira simariva nusimariva chesi masitho kupitia mokuraro. Yeah, there are so loads of information that needs to come out to the world and veu to kushua ferala muhawetu Otjiherero mbe kara mo tukatuko mbe dipambara boviario tate varino vaka ndivenge pia varino vaka mezogana vaka ndivenga pi mezogana vanashenga vina vihempi unanji o spirit ya yombwa menaja ombwa it's osina moje Syria ovi kungo vya visita ina viguja ove simoto kukahita munjo na hinji ukonjo kupita munjo part na njinja create for bata you keep on coming back to your own vomit po own bina mbya kunga vye kuria ruka menasha ombepo sterka jika kompando vandu vengi mbiha what they don't even know kundi nituno vandu mbambikira vetanga muhana pada kundi nive katuka kuna maisha vandu twambikira twasida pada yet they are living a life of fornication mimi nasha ombepo njiri muo wakave shua ya umusha mimbanguro nao basita vi but when o spirit of faith na simuna mosha hiswathi hin sikari of faith na now kai munika and you need to have that spiritual eye kusha umuno ompe pondeu kai munika ko mundo any you need to have that anointing of God kusha ompe ponji wina uti ompe ponji padanya du kotoka ruko me kumupo more in detail kusha ompe ponji diungura ko kwano vikwaye and ove kusha upite mondo monji ondi shwa TV yeah no I will bring some prayer points me hepo kia kutaka kuinjo nanji kusha men onge prayer point pero mo imatu taka kusha o shunombe ponji uri kumbiro o ngumbiro da kutia o mbepo yo dombwanji yeah no mangu ketinga mesha ndangi uza por bye bye.